Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yari manda ya 7 mu muhango waranzwe n'akarasisi ko kwerekana ingufu za gisirikare hamwe n'ijambo rye ryibanze kuvuga ko leta yishaka kubaka igihugu gikize. Arahira iruhande rwe hari umukobwa we Natasha Karugire kutaboneka muri ibirori k'umugore we Janet Museveni imyaka 77 akaba na minisitiri w'imikino. Biri mu byagaragaye binagarukaho ku mbuga nkoranyambaga. Igisirikare gikuriwe n'umuhungu wa Museveni Jean Muhoozi Kainerugaba cyamuritse indege z'intambara, imbunda zemereye n'imodoka z'intambara hamwe n'akarasisi k'imitwe itandukanye y'ingabo. Museveni yavuze ko ntambwe ishyaka rye mu ryateje Uganda mu myaka 40 imaze ku butegetsi. Mu ijambo rye yagenaga atanga ingero yerekana mu mashusho iby'igihugu cye kigezeho, gusa yinubiye ko igihugu kirimo ruswa kandi aburira abategetsi bayirya ko agiye kubahagurukira. Museveni w'imyaka 81 yavuze ko ashaka ko Uganda irushaho kubaka inganda zitunganya ibintu bigisagurwa nk'amabuye y'agaciro, ikawa, ibitoro n'ibindi. Atanga urugero ati cyo kimwe cya zahabu idatunganijwe baduha $60 by'amadolari, ariko ikiro kimwe cya zahabu itunganijwe ku isoko kigura $68 by'amadolari. Ni mwumve namwe ry'itandukaniro. Museveni yongeye gusaba ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba n'ibya Afrika muri rusange gufungura imipaka y'ibicuruzwa n'abantu bikagenda nta nkomyi. Ati kuko nibwo tuzaba dufite isoko rinini ku bicuruzwa byacu twese. Museveni yatsinze amatora n'amajwi 71% muri Mutarama uyu mwaka. Uwamukurikiye Bobi Wine yagize amajwi 24% wari mu buhungiro muri Amerika. Abamunenga bavuga ko yakomeje guhiga no kugira nabi abarwanya ubutegetsi bwe. Bari muri batacyaguranye uzwi nka Bobi Wine, Dr. Kizza Besigye umaze imyaka 2 muri gereza ashinjwa ubugambanyi n'abandi b'amazina atazwi cyane bishwe mu bihe by'amatora aheruka. Uyu munsi tariki ya 12 Gicurasi Yoweri Museveni yariye ku mugaragaro manda ya 7 nka perezida wa Uganda, igikorwa cyarangije imyaka 40 ku butegetsi kandi kimuha amahirwe yo kuyobora igihugu indi myaka 5 kugeza 31. Narangiza iyi manda azaba amaze imyaka 45 yikurikiranya ayoboye Uganda afite imyaka 47. N'urugendo rurerure rwa politiki kuri uyu mutegetsi wagiye ku butegetsi muri 1996 binyuze mu ntambara y'inyeshyamba mu gihugu cyari kirambiye impinduramatwara, ubwicanyi bwa politiki n'urungano ry'ubukungu. Igihe yageraga ku butegetsi bamwe mu minisitiri bari bataravuka. Namibia yari itarabona ubwigenge, Eritrea yari kiri munsi ya Ethiopia na Sudani y'Epfo yari itarahinduka igihugu cyigenga kandi cyuzuye. Uganda ubwayo yari ituwe n'abaturage bagera kuri 13 gusa muri iki gihe. Muri iki gifite abaturage barenga 52, bivuze ko hafi 1/4 cy'abanya-Uganda bo muri iki gihe batavutse igihe Museveni yajyaga ku butegetsi. Abanya-Uganda bari munsi y'imyaka 40 barenga 3/4 by'abaturage bose b'iki gihugu. Aba nta wundi perezida bazi uretse umwe gusa, Yoweri Kaguta Museveni. Igihe amaze ayobora igihugu cyaranzwe n'igihe kirekire cy'amahoro n'iterambere rifatika, ari byo bituma benshi bamushima. Ku rundi ruhande abamunenga bavuga ko yakomeje kugundira ubutegetsi akoresheje uburyo bwo gucekesha abatavuga nawe no guca intege inzego zigenga. Yigeze kubwira bisati ntitwizere igihe manda z'umukuru w'igihugu zigomba kumara. Ibi yabivuze nyuma yo gutsinda amatora kuri manda ya 5. Umwaka wakurikiyeho havanweho imyaka ntarengwa yo kwiyamamaza kuba perezida, bikaba byaratumye benshi bemera ko byari bigamije guha Museveni inzira yo kuri igihugu ubuzima bwe bwose. Urugendo rwa Museveni rwatangiye mu 1944 avukira mu muryango w'aborozi b'inka mu gace ka Angole umujyepfo y'Iburengerazuba bwa Uganda. Museveni yakuze mu gihe Uganda yarwaniraga ubwigenge bwayo ku Bwongereza, bikurikirwa n'igihe cy'ubugome n'imvururu byatewe n'ubutegetsi bwa Milton Obote na Idi Amin Dada. Mu myaka myinshi Museveni intera zitari cy'amavuko ye mu nyandiko yanditse ku buzima bwite yagize ati twari mu bibazo bikomeye byakiraga ubuzima bwacu mu kaga nko kwicwa, gusahurwa n'ibindi. Ntitwari dufite umwanya wo kwita ku bintu nk'ibyo by'amatariki y'amavuko. Mu 1967 Museveni yavuye muri Uganda ajya kwiga muri kaminuza ya Dar es Salaam muri Tanzania, aho yize ubukungu n'ubumenyi bwa politiki. Ahafashe imangi umubano wihariye n'abanyeshuri bari bafite ibikorwa bya politiki baturuka mu bihugu bitandukanye by'akarere. Izina rya Museveni ryatangiye kumenyekana cyane mu myaka za 70 nyuma yo gurika ubutegetsi bikozwe na Idi Amin nayo yamamaye cyane muri Uganda. Museveni yagize uruhare mu gushinga Front for National Salvation, imwe mu mitwe yitwaje intwaro yafashijwe na Tanzania mu guhirika Idi Amin. Amin yarazwiho gukandamiza abatavuga n'ubutegetsi bwe no kwirukana abanyaziya bari batuye muri Uganda. Mu gihe cy'imyaka 8 Idi Amin yamaze ku butegetsi, bivuga ko abantu bagera ku 100 bishwe. Perezida Museveni yabwiye Global India Network mu kiganiro giheruka ati Amin yari mu bari bashyigikiye ubukoloni, yarinjije kandi afite ubwirasi bukabije. Nyuma y'irikwa rya Amin, perezida wahozeho Milton Obote yagarutse ku butegetsi abinyujije mu matora rusange, ariko Museveni yanze kwemera ko Obote ayobora, avuga ko amatora yibwe. Muri 1981 yatangije intambara mu buryo bweruye. Hashize imyaka 5 umutwe w'inyeshyamba National Resistance Movement ufata ubutegetsi, maze Museveni aba umuyobozi w'igihugu. Gutyo ubukungu bwa Uganda bwatangiye kwiyongera buhoro. Hanyuma mu myaka 10 yakurikiyeho igihugu kigira umusaruro w'ubukungu uzamuka hejuru y'10% buri mwaka. Umubare w'abana bajya mu mashuri abanza wikubye 2, naho ubwandu bwa virusi ya sida buragabanuka
bitewe n'ubukangurambaga bwatangijwe na Museveni ubwe. Museveni icyo gihe yari inshuti ikomeye y'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi, ariko umwana ugenda uzamo agatotsi kuva 1998 ubwo Uganda n'u Rwanda byinjiraga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha inyeshyamba zarwanaga kugira ngo ziri ku butegetsi bwariho. Muri iki gihe kandi abanyapolitiki n'abakurikirana hafi ibera muri Uganda batangiye kwinubira ko Perezida Museveni agenda ahohotera abatavuga n'ubutegetsi bwe, ndetse akabima umwanya wo gutanga ibitekerezo bihabanye n'ibye. Ikindi bamunenga nuko ashaje ariko akaba akomeje kugundira ubutegetsi. Museveni ubwo yari yavuze mu 1960 ko ikibazo cya Afurika muri rusange n'icya Uganda by'umwihariko ati abaturage ubwo n'abayobozi bashaka kumara igihe kinini ku butegetsi, ariko 2005 ibyo yizeraga byarahindutse. Itegeko nshinga ryarahinduwe rikurwa mu mubare ntarengwa wa manda perezida yemerewe kumara ku butegetsi. Muri 2017 nabwo imyaka ntarengwa ku mukandida wemereza kuba perezida yakuweho. Igikorwa cyakurikiwe n'imirwano n'akaduruvayo mu nzu y'inteko ishinga amategeko, aho abadepite barwanaga bakanatera intebe bapfa kutumvikana kuri iyi ngingo. Museveni yakunze gushinja kugabanya ubwigenge bw'inzego z'ingenzi z'igihugu, by'umwihariko ubutabera bwa Uganda bwagiye buregwa ko bushyiraho abacamanza b'uturere bakitwa kada judges bazwiho kuba hafi ya leta no kuyikorera. Iyo abacamanza bafashe imyanzuro itari ku ruhande rwa leta rimwe na rimwe bahita bajya mu makimbirane n'ubutegetsi. Urugero mu kuza kwa 2005 inzego z'umutekano zitwaje intwaro zateye urukiko rukuru rwa Kampala zongera gufata abagize itsinda ryashinjwaga kurwanya igihugu, nyamara bari bamaze kugirwa bere ku byaha by'ubugambanyi. Itangazamakuru ryagiye rigirwaho n'igitutu, nubwo ku isura Uganda ifite itangazamakuru ririmo imbuga n'amaradiyo menshi akora, inshuro nyinshi ibitangazamakuru byaratewe, abanyamakuru bagahozwa ku nkeke, bamwe bagatabwa muri yombi ndetse bagafungwa. Icyagize uruhare rukomeye mu kuguma ku butegetsi kwa Museveni ni ugutesha imbaraga abashobora kumuhangara mu matora. Iyo byabonekaga ko adateganya kuva ku butegetsi, bamwe bari mu nshuti ze batangiye kumuvamo, ariko icyo gihe inzego z'umutekano zahise zitangira kubakurikirana. Urugero ni Kizza Besigye mu ishyaka Forum for Democratic Change, wari umuganga wa Museveni, yahatanye nawe bwa mbere 2001. Kuvugwa yakunze gufatwa no gushinjwa ibyaha kenshi. Mu myaka 2 ishize buri urengera i Nairobi aza kuboneka hashize iminsi 4 mu rukiko rwa gisirikare rwa Uganda, kugeza baracyafunze rero ubugambanyi, ariko barabihakana. Umuhanzi windutse umunyapolitike Bobi Wine niwe muri iyi minsi wahanganye na Museveni cyane, aho nawe akomeje kuvuga ko hohoterwa n'ubutegetsi. Uyu muyobozi w'ishyaka rirwanya ubutegetsi afite imyaka 43, akaba amaze kubaka izina rikurura cyane urubyiruko. Yagiye afatwa agafungwa ndetse agashinjwa ibyaha birimo guhirika ubutegetsi, nyuma akaba umwere. Muri 2021 polisi yarashimye yose ijyana mu maso ndetse nakwiza imishwara bari bamushyigikiye, ivuga ko bishe amabwiriza yo kwirinda COVID-19 abuza amakoraniro manini. Muri iki gihe cyo kwiyamamaza, inzego z'umutekano zakoresheje imbunda n'amazi y'amasasu mu gusenya inama z'amahoro, ndetse zinatwara abanyamuryango w'amashyaka arwanya ubutegetsi mu modoka zitagira ibimenyetso nk'uko raporo bivuga. Mu buryo buteye ubwoba, Museveni yabwiye abaturage ko umusirikare umwe agendana amasasu 120, ariko nanone yategetse polisi kudakubita abafana babo mu mashyaka atavuga n'ubutegetsi bwe, ahubwo bakoresha imyotsi iryana mu maso. Abashyigikiye Museveni berekana ko igihugu gitekanye mu myaka myinshi amaze ku butegetsi, aricyo kimenyetso cy'intsinzi ye. Emmanuel Mumaradombo, umuvugizi wa NRM, mu kiganiro yageneye BBC, yavuze ko abantu barenga 170 bimukiye muri Uganda bahunga amakimbirane mu bihugu byabo. Ati imyaka 40 ishize twari mu bihugu byoherezaga impunzi nyinshi mu bihugu bidukikije, Uganda niyo yakiri impunzi nyinshi muri Afurika. Guverinoma ya Museveni kandi imaze iminsi ikiri imbaraga mu ishoramari rituruka hanze, igirana amasezerano n'ibihugu birimo Ubushinwa, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Avuga ko ashaka ko Uganda igera ku rwego rw'igihugu cyinjiza amafaranga ahagije bitarenze 2040. Museveni yibona ubwe nk'umuyobozi w'icyerekezo ufite intego n'ubushake bwo guteza imbere urubyiruko. Bobi Wine ufite imyaka igera hafi mu cya kabiri cya Museveni akomeje kugira ubushake bwo koza igitutu Museveni, ariko kandi nawe yagiye agaragaza ko akiri indahangarwa kandi akomeye. Muri 2020 mu rwego rwo gushishikariza abantu gukora imyitozo mu gihe cyaguma mu rugo, yafatiwe akora siporo atera imigeri hejuru cyangwa se press ups, kandi abyongera kenshi uwo mwaka harimo n'igihe yabikoreye imbere y'abanyeshuri basangiraga ibyishimo kugira ngo yereke imbaga ko nubwo akuze ariko agifite imbaraga. Yagiye anavuga ku buzima bwe kenshi, avuga mu mpera z'umwaka ushize ati maze imyaka 40 kumwe namwe, hari igihe se mwumvise ko najyanye mu bitaro uretse igihe nafashwe na coronavirus iminsi 21. Mu gihe Museveni akomeza gusaza bamunenga avuga ko igihugu akigize isambu y'umuryango, bavuga ko umugore Janet Museveni ari minisitiri w'uburezi, umuhungu we Jeanne Muhoozi Rugaba akamugaba mukuru w'ingabo, kandi n'umuguzi ko yaheruka kwinjira mu gisirikare mu Nyakanga. Ibintu biboneka nk'ibikomeje kongerera imbaraga ububasha mu muryango wa Museveni. NRM nta byinshi yavuze kujyanye no kuzagenzura isimburana rya Museveni, ariko biba byinshi bivuga ko Jeanne Muhoozi Rugaba w'imyaka 52 ari ushobora kumusimbura. Nibiramuka bibaye bishobora gushyira mu kaga umurage wa Museveni wo kugarura umutekano. Jenerali Kayinurwa bazwiho kudahwema gutungura no gutera urujijo cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Umugabo usa n'ufite amaraso ya gisoro yigeze gutangaza kuri X yari twite icyo gihe avuga se ko ashobora kugwa ibitero kuri Kenya, arakaza Ethiopia ashyigikira Misiri mu makimbirane hagati y'ibihugu byombi, ndetse yemera ko yabikije mu nzu ye umunsi cyangwa se basement umurinzi wa Bobi Wine. Kugeza ubu nyuma y'imyaka hafi 40 ku butegetsi, Museveni yizeye ko azabona intsinzi ya 7. Ubwo yagezaga ku banyayuganda ijambo risoza umwaka ushize ribinjiza umwaka turimo uyu munsi, yabatuye Uganda ifite umutekano, nimugende mutore
yabereyemo ntishobora guhagarikwa. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Amanitswe ubwo yari saa moya kugeza saa yine za mu gitondo ku wa kabiri, ihuriro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa Kinshasa ryagabye ibitero simusiga ku baturage b'abasivili Minembwe muri Kivu Amajyepfo. Uturere dutuwe cyane twa Gakenke na Bidegu twibasiwe n'ibisasu byatewe hakoreshejwe drone za kamikaze, bituma abantu basiga ubuzima ndetse abasivili benshi bahatirwa guhunga. Byongeye kandi guhiga abantu byateguwe n'ingabo z'ubutegetsi bwa Kongo n'abazifasha cyane cyane inyeshyamba za Zirendo birakomeje muri sange no mu nkengero zayo mu buryo bw'ubunyamaswa kandi nta guhanwa. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ihuriro ry'abafite imiturire rigaragaza bimwe muri ibyo bikorwa bya kinyamaswa biri gukorerwa abaturage muri icyo gice baherutse kuvamo. Abantu 3 bicwa mu nyamaswa muri sange, abarwanyi 2 ba Zirendo baricanye, abandi 7 barakomereka. Umuyobozi w'umudugudu wa Kigurwe yashimutswe kandi akomeje kubura. Inzu y'umuyobozi w'agace ka Kinene na 2 yasenywe burundu. Amaduka menshi n'ubucuruzi byasenywe mu buryo bwateguwe. AFC Ventura yavuze ko ibyaha bibi, ubwicanyi bwibasira abantu runaka n'ibikorwa by'iterabwoba biri gukorwa abantu bose bareba. Umuryango mpuzamahanga ucecetse ntacyo ukora, ahubwo ubutegetsi bwa Kinshasa bukabuhisha inyuma mu guhishira ibyaha ukora. Mabwire kandi ko abanyarwanda 17 bamaze igihe kinini bari kumwe n'abarwanyi umutwe wa FDLR ukora mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bari mu nzira zo gutahuka mu gihugu nyuma y'ubukangurambaga bakorera na Colonel Kazarama wa FC Ventura. Colonel Vianney Kanyamuhanda Kazarama uhoze ari umuvugizi wa FC Ventura. Colonel Vianney Kanyamuhanda Kazarama uhoze ari umuvugizi wa Ventura kuri uyu gusubira muri uyu mutwe mu myaka 2 ishize, umwe wagize komisiyo yawe ishinzwe ubukangurambaga. Ku wa gatanu afatanije na mugenzi we Colonel Murenzi nibwo bakorewe ubukangurambaga mu gace ka Kanaba, aho bahuriye n'abanyarwanda bari bamaze igihe muri FDLR bakagirana ibiganiro byasize basabye gutaha mu Rwanda. N'abanyarwanda babaga mu bice bitandukanye bya teritwari ya Rucuru nka Bwito, Tongo, Kanaba na Murimbi. Kazarama na mugenzi we bashishikaje abanyarwanda gutaha mu Rwanda no kuva burundu mu buzima bwo gukomeza kuba mu mashyamba ya Kongo Kinshasa. Muri ubwo bukangurambaga abayobozi basobanuriye abanyarwanda ibyiza byo gutahuka mu gihugu cyabo mu mutekano usesuye, babizeza ko bazarindwa kugeza bageze aho bajya. Abanyarwanda 17 barimo abagore 11 n'abagabo 6 nibo bitabiriye ibiganiro nyuma y'ibitekerezo Tongo, aho bagomba gufatira imodoka izabafasha gukomeza urugendo rwo gutahuka mu Rwanda. Usibye gukangurira bari abarwanyi gutahuka kuva mu kwezi gushize, Colonel Vianney Kazarama yakoze ubukangurambaga bwari bugamije gusaba abaturage b'abanyekongo kwinjira muri FC Ventura nk'abanyamuryango. Amakuru agera mu kinyamakuru Bwiza cyo mu Rwanda yemeza ko kuri ubu abarirwa mu gihumbi na mushefiri ya za Bwito na Bwisha bafite icyemezo cyo kuba abanyamuryango bari yahurira muri Afrika. Bambwira ko akaba umuryango urengera uburenganzira bwa muntu Amnesty International watangaje ko byibuza abasivili 100 baguye mu gitero cy'indege cy'izikare cya Nigeria ku isoko ryuzuye abantu mu majyaruguru y'Uburengerazuba bwa leta ya Zamfara. Iki gitero kineye kibasiye isoko ryitaruye rya Tumfarere mu karere ka Zurumi ku cyumweru. Biravuga ko cyari cya kabiri cyahitanye abantu benshi ku isoko ryuzuye abantu mu majyaruguru ya Nigeria mu gihe cy'ukwezi kumwe. Amnesty International yasabye ko hakorwa iperereza ryihuse. Yavuze ko abantu benshi bakomeretse bari kuvurirwa mu bitaro bya Zurumi ndetse no hafi ya Shinkafi. Ikomeza ko benshi mu bishwe ari abagore n'abakobwa. Igisirikare cya Nigeria nticyahise gisubiza ikibazo cya leta cyo gutanga ibisobanuro, gusa mbere cyahise gihakana ubwo bitero ku basivile. Yavuze ko ibitero by'indege gikora bitegurwa hagendewe ku makuru y'ubutasi kandi byibasira abarwanyi gusa. Muri mata abasivile bagera kuri 100 baguye mu bitero nk'iki cyagabwe ku isoko rya Jiri mu majyaruguru y'Uburengerazuba bwa Nigeria. Igisirikare cyafunguye iperereza kuri icyo gitero ariko riracyakomeje. Mu makuru mpuzamahanga mbwira ko umuyobozi w'umujyi w'Amajyepfo ya leta ya California muri Amerika yeguye ku mwanya we nyuma yo kuregwa na Minisitiri w'Ubucamanza ko akora nk'intasi y'Ubushinwa. Eileen Wang imyaka 58 akaba n'umukuru w'umujyi wa Arcadia yemeye icyo cyaha kandi inama y'ubutegetsi y'uwo mujyi yatangaje ko yeguye ku mwanya we ku wa mbere. Wang na hamwe n'icyashobora gufunga imyaka 10 muri gereza. Abunganizi bo mu mategeko basohoye itangazo mu izina ry'ivuga ko asaba imbabazi kandi yicuza ku makosa yakoze mu buzima bwite. Wang arigwa kugendera ku mabwiriza y'abatetsi bo mu Bushinwa nk'uko uvugwa na Minisiteri y'Ubucamanza ya Amerika, harimo gutanga amakuru kuri Beijing atamenyesheje leta ya Amerika nk'uko bisabwa n'itegeko. Amerika n'Ubushinwa ni ibihugu bikeba mu by'ubukungu, igisirikare na politiki, kandi Ubushinwa bufite abaturage benshi baba muri Amerika. Wang yatoye kuba mu bagize inama y'ubutegetsi ya Arcadia mu myaka ine ishize kuri manda y'imyaka 5, aho buri umwe mu bagize iyo nama y'ubutegetsi agiriye icyo kuba meya w'uyu mujyi. Nsoza mbwira ko Ali Akbar Vilayati wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran akaba n'umujyanama w'ubutegetsi bwa Repubulika ya Kisilamu ya Iran mu bya politiki y'amahanga, yavuze asubiza amagambo aheruka gutangazwa na Perezida wa Amerika Donald Trump ati ko batsindiye ku rugamba ntimuzigere mutekereza ko muzatsinda muri diplomasi. Vilayati yavuze ku magambo aheruka ya Trump bamwe basobanuye nk'aho yashaka gutera ubwoba Iran akayikangisha igitero cya nucleaire. Ati Trump arimo gutera Iran ubwoba akoresheje intwaro za nucleaire mu gihe bigaragara ko yemeye ibinyoma bya Pentagon byo guhisha imibare nyakuri y'abasirikare ba Amerika benshi bapfuye. Yakomeje avuga ati Bwana Trump ntuzigere utekereza kuzinjira i Beijing nk'uwatsinze kubera gukoresha nabi tuze dufite muri iki gihe. Mu gihe Trump aheruka gutangaza kuri intambara yavuze ko agahenge kari hagati yabo na Iran kari mu byuma bifasha gutanga ubuzima, mu gusobanura ko ubwenge kadafatika.